Peekaboo! Peekaboo! Halo teman-teman, kali ini ada Upin, Jarjit, Mail, Ipin, dan Esan teman-teman. Mereka akan memakan es krim karakter. Kita mulai dari Upin dulu teman-teman. Kira-kira akan berubah jadi apa si Upin setelah memakan es krimnya? Wah, si Ipin jadi Batman teman-teman. Sekarang kita kasih ke Jarjit es krimnya. Sekarang giliran Mail kita kasih es krim teman-teman. Wih, Iksan berubah jadi Iron Man teman-teman. Keren sekali ya. Up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound.